Komentar? Ićemo ponovo. Vidimo se to. Di ti je šaf na cijelom njezinoj očnici i bijelo očnici cijelo vreme? Ozbiljno? Nema ništa vidio, ovo nisam vidio uopće. Ništa, režemo. Ne, ja nemam šta čekat. Ajde, dobi ton. Daj šaf. Je, prvi take, A blooper? 32. ton. Blooperi. Imam 27 godina. Da, osjećam. Dobre, jebem nego malo prije. Tako, kaj ima? Ti fakat želiš da ti kičma do kraja otpadne, jel? Ti ćeš što hoćeš. Ko još nije dao pare da ovo sranje? Hoćeš ti? Ne shvat. Uvijek sam se pitao zašto su svi glupi vlogeri super dobro izgledaju na kameri, a onda sam otkrio. Imaju drugi monitor, u pičku materinu. Ja mogu! Ja mogu! Na koju stranu Jebem kreneš nož? materu. Nećeš mi ništa reći, Viki? Bok. Bok ja, stao si na svijeće Koji? koje mi još treba. I nisam jako sretan zbog toga, ja sam stao na to svijeće. Pavo, šta to radiš? Ja sam Pavo Bobinac i ja sam pomoćnik redatelja. Šalim se Kevina. Niš. Da si sad napravio. Tebi napravili... Ti znaš prazan klip. Prazan klip. Ja pomažem Kevinu. To mi bar piše u opisu posla. Šarić! Nikad mi to neću zaboraviti. Znam da ću ti sjebat film. Snima, jel? Da, još uvijek 3 Stvarno. Komski